Turn your Bibles with me, Numbers 13. Let's all stand and read the Word of God. Tumayo tayong lahat. Okay? Reda kay da Facebook, tumakder kay lata kakabsat. Uno YouTube, tumakder kay lata. Agbasa tayo din na santuan nga surat. Okay? Numbers chapter 13. Alright? Numbers 13. So, deti jay story, kakabsat, may panggap iti Israelites, sumrekdan iti promised land. Ket nang ibaon ni Moses ti representative ti kada tribo, 12 amin di jay. Tapno mapanda kitaan jay lugar, mapanda wanawanan, kitaan ti sitwasyon, digiti da tao, ken digiti mulmulad jay. So they came back and this was the report. Numbers chapter 13, verse 27. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. So makita yun. Negative kontra positive. Okay? Digijay sangapulo, negative. Ni Caleb, positive. 31, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Let us pray. Lord, tulungan na kami ita. Thank you for that song about quiet time, reminding us, Lord, nga iti bileg ken igam ti biag mi, ket aggapo iti panakipagpag nami Apo Diyos king ka. Bendisyonam deti nga message, sapay kumaapo ta, mabati kada kami, digidjay truths, points, vital emphasis kadeti nga message, tulungan na ka mangi-explain. In Jesus' name, Amen. Agtugaw tayo, Amen, kakabsat. Okay. Aming nga tao, ket aming nga tattao kakabsat, ket aday ti sangsangon na nga karit ti panagbiag. Ngem kada tayo nga Kristiyano, deti Biblia, ket isu iti instruction guide tayo, instructional guide, when no manual tayo, no kasano tayo nga solbaran dagiti problema, kasano tayo nga sangwen dagiti karit, iti panagserbi tayo iti Apo. Now, dua iti, as an introduction, I want you to see two things. Umuna kakabsat, deti promised land. Anya ti promised land kada tayo ita. Kada kwada ide, deti promised land, deti iti papananda nga lugar na baknang isot ingkari ti Apo. So they were enslaved in Egypt, adipon dadjay, and for more than 400 years, in lapsot ti Apo ida, nagnada ti wilderness and going to promised land. So, they jay kakabsat ti story ti country or nation of Israel. Okay? Now, before they entered in, they sent 12 spies to look at the land. They came back, they sangapulo, evil report, negative, di natin kaya, mahirap, napigpigsada, dadadakil da, nangangato digiti lugar. So, they had all the reasons not to go. But Caleb, kakabsat, stood up and challenged the people, kat kunana, no, if you have all the reasons not to go, we have the greatest reason to go. At the reason tayo nga mapan. So, that was for them the promised land. Now, in connection kada tayo, anat promised land mo't kada tayo ita nga Christian. Let me present to you this. For you and me, deti ti promised land tayo nga makuna. Okay? Kabil mo. Let's read all together. Promised land represents the blessings God has in store. So, digito'y digitin sagana ti Apo, nga bendisyon, nga intayon tumadanon, kas intayo panakipagpag na iti Apo, iti future. Okay? The steps of a good man are ordered by the Lord, kunana ti Biblia. So, in saganan ti Apo, digiti nga provision, blessing, kan panakaisabet in the future. Okay? And not only that, the difficult assignments from Him. Apay nga taaya, Pastor.
No ti Apo ti ada ipaaramid daking kagat difficult. Amo no apay, tapnon ma-prove mo ti kinasyasin no ni Apo Diyos. It's about attitude, ha? And the challenges we will face. So listen, promised land for us is what? The blessings God has in store in the future. Ibagam ta kaabay mo, at dahil sagsagana ti Apo, a blessing keng ka. Oh, hamo dapat mamiss deta kunam. At dahil sagsagana ti Apo, a blessing. Deta ti promised land. Okay? Not only that, the difficult assignments, di kita ipaaramid ti Apo. Ibagam ta kaabay mo, at da kaya ti Apo nga ipaaramid keng ka. At da kaya ti Apo ipaaramid keng ka. Oh, next, the challenges we will face. Ibagam ta kaabay mo, ket adunto dagiti sangwem nga karit ti biag. Bagam, adut sangwem nga karit ti biag. Oh, nakita yung kakabsat? So nalawag kadating nga Christians, okay? Now, ti panang sango kadeti promised land kakabsat. Listen, digiti sangapulo, ulitet, they had all the reasons not to go. Narigat, hantay mapan, imbaga daamin ang reasonan. Tapnon ti kastahan da nga sumregan kakabsat. But you know, the problem is not the problem. Hello? Nawatan nyo di jay? The problem is not the problem. Ha? The problem is their attitude. Because on the other hand, the Caleb kakabsat stood out kat kunana, let's go. While this 10 said, no, narigat, hantay mapanen. DJ doon nagpursige, intayo. So what's the difference? Attitude. What is attitude? What is attitude? Attitude is a settled way of thinking or feeling about someone or something. Your mind about it. What do you think? Okay? Oh, so nag-report digiti sa Apulo and they said, this is what we think. Narigat. Ngam ni Caleb kunana, this is what I think. Let us go up at once and possess it. So both had something to say based on their attitude about the land. Typically one that is reflected in a person's behavior, mental position towards something. For example, digito'y project ti churches ta idata. What do you think about it? That is your attitude. Nakita yung kakabsat? O, kala ko madigiti kwa tayo, programa tayo ti church, like Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night. What do you think about it? That's your attitude. O, may isuruking ka ti giving. What do you think about it? That is your attitude. So, tuladan tayo dapat, deti attitude nga dakin ni Caleb, because this is a godly attitude. The attitude every Christian must have about the promised land. Deti ti dapat attitude ti adda ti kada Kristiyano para iti promised land na. What is the promised land again? Ulitin tayo. Ulitin tayo kakabsat. Oh, what is the promised land again? Blessings God has in store. Mabali mo nga mamisan deta, no hamusurutan ti pagayatan ti Apo. The difficult assignment. Narigat. And as you serve the Lord, surutom ti pagayatan ti Apo, there are challenges you will face. Nalaklaka aming kakabsat, dede ko na dangod, it's easier to go with the flow than to go against the flow. Nalaklaka dete, agtugaw ka latan nga agururay kat mapasamat, passive. Ngam dete active ka and make things happen. Amen. Di ba? Nalaklaka ka kapsat, de Kristiyano nga, dete agdingdingag lang iti gimong, kante Kristiyano nga makipaset. It takes faith, it takes an attitude to take part. It takes a Caleb attitude to be a part of the ministry. It takes a Caleb attitude to be a part of the HBBC Memorial. Hello? It takes the attitude of the 10, what? To say, narigat. So, which do you belong? Where do you belong? The attitude ti 10 or the attitude of the 2? Hello? Nakita yung kapsat? Oh, deta iti ipagpakita ti Apo. That's what the Bible says. Okay? Now, what should be the attitude of every Christian in facing life's challenges or in possessing the promised land? May nga title di jaya. Best attitude in possessing the promised land. Okay? Tapno makangker tayo di promised land tayo. Let us look and learn from Caleb's attitude on facing and accepting difficult or dangerous assignments from the Lord. Take note ha, from the Lord. Kakabsat, digitoy nga isa-isayang kat tayo, saan nga personal, it's from the Lord. From the Lord.
We prayed for it. In fact, dito HBBC Memorial tayo kakabsat. For many years, Pastor June prayed for it. I believe God prepared him for this. Iso nga hanga kaagad ka into ti Apo eh. From the Lord. This is not just idea nga, mayat dito yung mayat di jay. The thing is, from the Lord. Okay? From the Lord. Now, anat dapat attitude tayo kadigito yung assignment from the Lord. Digito yung challenges involved in doing it. Kan digito yung blessings nga isagsagana ti Apo nga masapol, nga maposes tayo. What should be our attitude? Number 1, keep your eyes on the blessings rather than on the barriers. Tikitaan nyo kakabsat, ti Apo, awan iti pangiturungan na king ka nga pakaperjan tabiyag mo. Hello? Han na kaiturong ti Apo, iti pakadadailan tabiyag mo. Iturong na iti Apo, iti pagsayaatan di biyag mo. Pakablesan ti biyag mo. So numan pa'y adu digiti challenge, ti kitaam, DJ panggap ti Apo nga pagsayaatan di biyag mo. Hello? Oh. Digito'y 10 kakabsat, ang muda DJ blessing, ngamahan nga isun iti kinita da kakabsat, DJ latan barrier ti nagpokusan da. So ulita ka, hanata iturong ti Apo ti pakadaksan, pakaperjan, hana idalan iti pastor tayo, ti church tayo, iti pakadadailan tayo, iturong na ka iti Apo ti pagsayaatan. So, deta pa iti may nga promised land, jay iturong na ka ti Apo ti pagimbagam, hanga deti mangyadayo kenkwan, ano di kat jay pagsayaatan ti biyag mo, nang runa ti spiritual mo. Okay? Now, we are now on that. At dati jayan. So, amu tayo, di pangiturungan ti Apo, pagsayaatan, blessing. Okay, nandyan na tayo. The problem is, dito yung barrier kakabsat, ma-overwhelm tayo. Hang ka di. Ha? Di barrier, ma-overwhelm ka. Numakitam di gijay challenges involved. Numakitam di gijay price to pay nga makuna. Anya DJ, what is involved ka dito yung abanag? Ma-overwhelm tayo kakabsat. Kat no nakapsut ti pamati tayo, anat mapasamag, maisurot tayo ka DJ Espiritu, di gito yung sangapulo. Kasi ma-overwhelm tayo eh. Hello? Ti ikararag tayo kumaiti Apo kakabsat, nga ti Apo, tulungan na tayo, nga saan nga DJ, barrier iti paka-overwhelman tayo. DJ ko ma-blessing, ti paka-excitan tayo. And that we do not allow the barrier to discourage us. What is a barrier? A barrier is a fence or obstacle that prevents movement. Agasam, no amin nga ipaaramid ti Apo ken ka, ket ammom nga pagsayaatam at dati kadaytan, ket kanayon kakabsat, nga dijela ta barrier ti makita tayo, kaano tay tupay kakabsat nga maragpat ti promised land iti biyag tayo. Oh, isu nga kakabsat, masapol nga panawan tayon dayjay nga kasasaad. Ket agi-step tay ti pamati ket kuna tayo, Apo, tulungan nak, usto de ko na ni pastor, no kada banag nga ipaaramid mo kanyak, daytay lata barrier ti makitak, ket isu ti makaigapo, nga jak makagunay, jak agkuti, Apo, kaano agtupay, nga umunsad, wenno, agadvance, iti pamatik nga kas Kristiyano. Oh, nakita yung kakabsat? Awana, uray 10 years kantun nga Kristiyano, no awan pulos, no hantayo kakabsat, nga makidanggay ijay kayat ti Apo ti biyag tayo, awang makita tayo, nga pag-growan tayo ti 10 years, ngam kitam digitay Kristiyano, digitay members, nga sensitive ijay panangilid ti Apo. Kat kunada Apo, nagpintas man deti nga, inlungalong ni pastor nga naggapu ti Apo, from the Lord, dayjay ti point eh. Napintas man dayto eh, makita kit dikat adati Apo ka dayto nga banag. Makitak iti panangiturturong ti Apo kini pastor ada favor na. Ay ket masapula siyak pati siyak ket kwa kasla Caleb kakabsat makipasutak ka dayto nga banag. Oh, nakita? So, once nga dakas ding spirit tayo kakabsat, anat mapasamak, akat agbalin tayo nga positive nga kanayon ti Apo. Life is too short kakabsat. Isu nga dapat na ag-grow tayo, amen? Ekat, deti biyag tayo ababa,
kaanutay tupay kakabsat. Kat mapantay to, di langitan kat awan pulos ti na-overcome ti nga promised land ti biyag tayo. Ito, before di number 2, kasi na-preach ko ito di Sunday. Okay, jak na iba ka di Domingo kakabsat. But did you know? Kita nyo kakabsat Okay, fast forward. Digiti sa nga pulo, handa nakastrike di promised land. Ni Joshua gan Caleb nakastrike. Fast forward. Kuna ni Apo Diyos kini Caleb, okay, sakbay nga itid ko, day tawid mo, day bingay mo nga daga. Iso day Mount Hebron. Para kan Caleb, kuna na, tulungan pela, digiti kakabsat mo. So anat na pasamak, 40 years kakabsat, 40 nga taon, upatapulo at taon. Nga tinulungan na digiti kakabsat na tapno, mawaknitan, ket maiplastar, digiti kakabsat na nga katribo na, kakabsat, ijay nakayasay ng dagdaga. Look, after 40 years kakabsat, haan nga nalipatan ni Caleb, deto yung kariti apo nga tawid ng Mount Hebron. He was focused on the blessing. Iso nga, if you fast forward, Joshua 14, kinante man labasit, basal kakabsat, anyway, nalaka man lamaawatan, 10 to 14, deto yan. Joshua chapter 12, 10 to 14. And now behold, ni Joshua at leader, natay ni Mosesan, ni Joshua at leader. Now behold, the Lord had kept me alive, kuna ni Caleb. As he said, for this 45 years. 45 years gayam. Even since the Lord spake his word unto Moses. Idi pela tempo ni Moses, imbaga na nga dito itawid kon. 45 years naglabas. Imagine that. So gayam no, day karkararag mo, kat ambom nga pagayatan ti Apo, uray mabayag kakabsat hanggang sardan nga mga karkararag. Focus on the blessing, not on the barrier. No, amom nga pagayatan iti Apo kakabsat, hangka uma mga kararag, hanggang sardan nga mga kararag. Do not stop praying. Kasi look at Caleb, 45 years. While the children of Israel wondered, and now lo, I am this day, 45 years. Manong tawanan, 85. Kaya't na nga sa 40 years old, di sumrek di promised land. Ngamhaan na nadapatan nga dagos kakabsat, jay lote na. Tatinulungan na pela, di kiti Israelite, nagwander da pa, jay wilderness before the sumrek. 45 years. Ngamsang nga napukaw, ijay panunot na, dayto nga kariti Apo. Kasta iti dapat a Kristiyano kakabsat. Amo iti problema tayo nga Kristiyano, alisto nga maibawing. Alisto nga masulisog tilubong. Alisto nga glamiis. Alisto nga backslide. Granunay tata kakabsat, awan tayo diti kapilya. Sapit ang keglamlamiis. Mindful kay lata iti promised land yo. Mindful kay lata iti gimong tayo. Mindful tayo lata digiti commitment tayo. Mindful tayo lata kadagiti pa nagserbita iti Apo. Kakabsat, be like Caleb. Focus on the blessing, not on the barriers. 45 years. Hana na pukaw king kuana di jay. As excited he was before, so was he during that time. Anak ko nanay, tuloy tayo. Basahin kakabsat. 11. Verse 11. As yet, I am as strong this day as I was in pauna yung kakabsat. No kasanot karigtak, hindi kastapelat ta ko nana. That Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now. For war, both to go out and to come in. Malagip mo kakabsat, hindi karkararag mo, Apo, ika nagtutrabaho, i-promise kong to kastoy. In ti Apo king ka, sapitahan mo na lipatan, di promise mo ti Apo, promise land mo di jay. Karim ti Apo di jay, para ti Apo di jay. Hello? Verse 12, anak ko nana, now therefore, give me this mountain. Nabukan niya akon, whereof the Lord spake on that day, thou heardest in that day, idi, malagip mo, the Anakims were there, the cities were great fenced. Dito tituktukoyin, digiti sa nga pulo nga ispya, dito lote ni Caleb, dito Hebron kakabsat. Kaya ko na, if so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Look at that, 85 years old. He was still vibrant, vigorous, excited. Para ka detoy, nga kari iti Apo para keng kuana. You see? Keep your eyes on the blessing. Kakabsat, hanti aglam na miis. Uray na bayagang kakabsat, nagpatpatuloy lata ni Caleb kadijay nga kwa, kariti Apo king kuana. Amen! Dito amo no manong nga bulbulan pa itaw-taw na kastoy latat sitwasyon tayo, ngamhan tayo aglamlamiis.
Aduman dagiti makaibaw ingan ti atensyon tayo, aduman ti pagkabisian ti panagbiag. Ngem di puso tayo hana dapat mapukaw kakabsat. Day di tarigagay ti agserbi ti Apo, nga agkararag, nga agdingag ti preaching, nga makigimong ka nagserbi keng kuana. That's our promised land, our divine task. Let us never forget that. Kada kayong adan ti pagubraan, agsilaw kay lata kakabsat. Be a light, be a testimony. Don't forget why God put you there in the first place. Hamuliplipatan api ngayon sad na katiapo iti dayta nga pagubraan. Don't forget it. Be mindful of your promised land. Number 2 kakabsat. Nga attitude, may kadwa. Be courageous, not a coward. Be courageous, not a coward. Agbaling ka nga tuturod, saan ka nga agtakrot. Apay nga naturod tayo, because adda ka datay ti presensya ti Apo. Anak ko na ni Caleb, if so be the Lord will be with me, I shall be able to drive them out. Babaan ti presensya ti Apo kanyak, agsilawak ti pagubraag. Babaan ti presensya ti Apo kanyak, makita digiti tattao ti na iti isang sangayan, na isa lumina, na idumduma iti biyag ko, gaputa ti Apo adda kanyak. God has a plan and purpose for that promised land. Siyempre, yung karkararag mo, Apo, makastrag ako makadito yung trabaho. In a way, kala promised land, impan na ka ti Apo, blessing ijay. At the purpose ti Apo king kadjay. Don't forget that. Why? We are assured of God's provision. And lastly, we are assured of God's power. Dahiti number 3, kakabsat. Amen? Number 3. Tonight, attitude. Focus on winning, not just on the warfare. Focus on winning, not just on the warfare. Okay? Rule number 1, know the war. But rule number 2, you must know how to win the war. You must believe that you will win the war. Okay? Anak ko na dyan, Numbers chapter 13, verse number 30. Anak ko na, Caleb is still the people. Pinagtal na ida kasi awanan kakabsat agririridan. Agwelgadan. Mapandamot ng kakabsat niya na sangot malakanyangan. Agitayag damot ti baneran. Kat ko na daawanan. In fact, if you move chapter 14, kabsat, I will continue to read that. Ngam J chapter 14, anak ko na makita yung kabsat, tirwunda pa yung kakabsat ni Caleb. Tirwundan ti ba to? Because galit na galit sila. Why? Because they raise all the reason kung awa narigat, hantay makapan. It's impossible. But Caleb is still the people. Tal na kayo. And said, let us go up at once. Let's possess it. Intayon. We are well able. Paunay deta nga kapsat. Kaya tayo. We can overcome it. See, he was focused on winning, not just on the warfare. In reality, listen, in reality, there is no victory without battle. In reality, there is no victory without battle. So when Caleb said, let us go, we will win, he was aware of the reality. There is a battle to face. In reality, there is a battle. In reality, there are challenges. Yes, in reality, adu dagiti barriers tayo. Na-mention ko idi last Sunday, physical barrier, infirmity ti bagi. In reality, we have social barriers. Adu dagiti tao nga manguyaw kada tayo. In reality, we have emotional barriers. Adu dagiti pagdadaanan ta ita kakabsat. In reality, we have religious barriers. Those are reality. But in truth, listen, in truth, 1 Corinthians 15:57. Kita nyo di ko na ti Apo. Kaya tayo kakabsat. Awan imposible ti Apo. But thanks be to God. Amen? Which giveth us the problems through our Lord Jesus Christ. Amen? Problems ka tinagapan ni Jai. But thanks be to God which giveth us the troubles through our Lord Jesus Christ. But thanks be to God which giveth us the battles through our Lord Jesus Christ. Ano nakapan? Victory. No victory, given kakabsat, at the battle ijay, at the trial ijay, at the trouble, at the rigrigat na. Ngam at the turod tayo kakabsat, kasi kung nati Apo, isut mang tatibalegi kada tayo. Mabaling ati Apo, iturong na tayo, kakabsat kadigiti uncharted
courses, uncharted courses, dagiti dite pa napadasan nga challenges. Ngem kakabsat, by the grace of God, we will win. By God's grace, we can conquer. With God, kasama tayo tiyapo kakabsat, at tiyapo kada tayo. Awan tinarigat, awan ti imposible. Focus on winning, not just on the warfare. Attitude yan eh. At di kita Christian kaming, kumusta? Oh, pero may, ado nga problema siya, kastoy lata. Dapat ti answer tayo, jegat, amom, ado di kita kariti pa nagbiag ng agyaman at ti parabor ti abo. Di nga Kristiyano, at the attitude nakakabsat nga, winning. Why? Because in reality, adot problema na. But in truth, amo na nga dati parabor ti abo. Focus on winning, not just on the warfare. Oh, anya digiti parikot kang challenge mo ita. Anya sanggom nga rigat iti pagubraam. Oh, ana digiti trials mo kakabsat ti pamilya ita. Anya digiti needs tayo. Anayon iti bagi. Nga kasla digitoy kat barrier iti panagserbita iti apo. Let us believe nga ure adu digitoy. Dakdakkel ti parabor ti apo, di ba? God's grace is bigger kakabsat. Oh, hanakasla ka dito sitwasyon ita ti pandemya tayo nga permi nga pati economy kat bumagsak isong agkarigatan ti adu nga tao kakabsat panic mode. Datayo kakabsat numampay humanly ada pa nagpanic mode tayo. Ngem malagip tayo ti apo kakabsat. The battle is the Lord's kunana nga ta Bible. Dito nga pa nakidangadang ket dangadang ti apo saan lang ada tayo. The battle is the Lord's. Oh, kung kay Pacquiao sabi niya para sa iyo ang laban na to. Sa atin naman, sa Panginoon ang laban na to. Amen? Oh, kuna ni Manny Pacquiao para sa iyo ang laban na to. Kunana, di ba? Noong makibukbuksing, para sa iyo ang laban na ito. Kunana. Datayo mo da Kristiyano, sa Panginoon ang labanang ito. Oh, so ano, dati karit mo di pa nagbiag, halasi ka, ti apo, it's the Lord's. At ano ka di kita kakabsat? Dito agad haman nga ije nga side nga kang kailang ta idea. Kuna dagat, pastor nagrigat ti agawis tao. Apay, unta awisam kat tunukan han na umay, pero may pastor makapasin na ay aya. Amom ti ibagak no kwa, amom brother, hanga sikat rinejectar da ti apo. No ti panunot mo sikat na rejectar, talaga nga nasakit hamo ma-accept, di ko kayang tanggapin kuna ni April Boy Rihino. Ngem no ma-realize mo, ti apo trineject da, bali agbalandra, hanga sikat na saktan ngay muna, ti apo, makipagsagrap ka lang. Kastamot ti panakidangadang, kastamot ti panagserbi ti apo kakabsat. Dito nga labanan, saan lang nga datayo, ti apo ti makinlaban iti dito yung kakabsat. At datayo laang ti poder ti apo. The battle is the Lord's. Oh, kita yo? So focus on winning, not just on the warfare. Number 4, set your heart to be steadfast rather than swayed. Set your heart to be steadfast rather than swayed. Masapol nga iset mo ti pusom, ti attitude mo dapat, hanga tinalaka ka nga masway. Nang runa no krisis, nang runa no odot problema, kakabsat, as a Christian, agan-anad tayo kadagiti pa nagdesisyon tayo. Na-mention ko idi Sunday day afternoon, be careful of this, halt, H-A-L-T, halt. Daka mo ti isto nga pronunciation na halt, uno halt, Jebrail, halt, halt, stop. The word halt means pause. It means stop. Stop. Don't do anything when. Don't decide when. Letter H, when you're hungry. Oh, padasam, kabil mo, padasam ti mapanta grocery nga permit bisin mo, tila damagat gatang mo. Now, let's change it. Padasam ti mapanta tiyenda nga nabsug ka. Awan ganas mo gumatang. Nabsug ka eh. So, be careful. Amo yung kasi krisis kakabsat, masapo lang an teka dagiti decision tayo. When you're hungry, when you're angry, or irritated, siyempre, at digiti sitwasyon nga pasamak kakabsat kat permi nga masukit tayo. Right? Masukit ka. So, anat aramidam, remember this. Halt. Stop. Stop. Kahit mo nga isarita, kahit mo nga i-spill out yan ta Facebook, no. Stop. Stop. Baka deti ipang ko ta Facebook, isundot pa kay sagsag makat. Be careful. Kasi, jay dila, it's either isut mang blessing ka, uno pa ka per dyan, jay biyag mo.
Halt. When you're angry. Uray ka digiti kakabagyan, napintas deta kapsat, agparban ka kunada. Uray kagtalna ka, agparban ka, angry. When you're lonely, not lonely, balbalday ka. Especially kadakay nga dito abroad, balasi tao kakabsat. Most of the time, adot ka nito kakabsat nga dakayo kat naliday. Adayo kay ti pamilyayo, mamismot pamilyam. Tapos sa karigrigat pa, di ta kakabsat. No, duma awan, di mariknam nga kalakasaranay mo, di siyempre lonely, di ba? Narigat. So, halt. Stop. Kasi sulisugo na ka ti kabusor. Anapay? When you're tired. When you're tired. Nabannog ka. So, agina na kapelang, iturog mo. Amen? Sa bali, dede turog, di mo't nabannog. Dede kapsat ka din nabannog, di pagsasaritaan tayo. Turog mo pelang ka, idigos basit, saka iturog takitam. After 2 hours, agreeing ka, medyo nalimlimbong basit, di pa nagpanunod. So, especially these days, talakati nga masway kakabsat. Aglalalo no dete talaga nga kagipit tayo, karigat tayo, nabambannog tayo, adot parparikot tayo. Alisto tayo nga masway, but you need to set your heart. Kunam apo tulungan nak, help me to be steadfast. Ni Caleb, letter A, he refused to be influenced by the negative majority. Kung na isang apulo, awanan, hante kaya, narigatan. No, it's difficult. Walled city, people are giants. How can we possibly conquer the land? Mahirap ito. But you know, agasam kakabsat, manmanut tao nga kasta. Actually, aglalalo do kita, we are surrounded by our kakabagyan. Kat ibagada amin, nagiti opinion dang kakabsat, kala nagrigat kakabsat ti agsaritan. But Caleb refused to be influenced by the negative majority. Stick to what is right. Stick to the truth. Stick to your promised land. Stick to the will of God. Naglagi po nyo dito kakabsat, that's an attitude. No matter what people say, no matter where the world is going, agistik aklata jiwil ti apo. Narigat man kakabsat ngem amom mas rewarding day je nagisted. Paska, ije pagayatan ti apo ngem je pinaisway ka kakabsat, pagbabawyam tumula di jay. May medya agisted, paska ije pagayatan ti apo, agistik kalata jiwil ti apo. Agtalinaid kalata kakabsat. Saan ka nga paguyod jiriknam? Saan ka paguyod kadagiti barkadam? Saan ka paguyod kadagiti unbeliever nga gagayim mo? Saan ka paguyod kakabsat kadagiti ungodly nga advice kanda dumapay kakabsat? Agistik kay di pagayatan ti hapo kakabsat. Te kunak manan, no pinaisway tayo, at the end, agbabawi tayo ito kakabsat. Iso nga, apo, I want to stand on my conviction. Biblical conviction. Kita? Kitni, digijay sa nga pulo, handa nakastrict. Ngam ni Caleb, Joshua, nakastrict na di promised land. Why? Because he refused to be influenced by the negative majority. Gasam kakabsat, narigat ngami nga talaga di agistend. But it pays to stand. Amen? It pays to stand. Ibagam takabay mo, it pays to stand on the Lord's side. Whose side are you? No ag-conflict. Listen, no ag-conflict. Dagiti unbelievers nga gagayem mo kani Apo Diyos, yan at pagsaydam. Ti Apo, amen? Ti Apo tayo. No ag-conflict kakabsat tiriknam, kan iti Apo, yan at pagsaydam. Hante ko na nga, guri ka, masapo na pagmitek deto. Madi kakabsat, awan neutral, ijay agside, kalata ti Apo. You see that? Set your heart to be steadfast rather than swayed. And lastly, connected, number 5, set your mind to please God rather than provoke Him. So, set your mind to please God. Guri ka, tigol ko lat tagat dapat, i-please ko lat ti Apo hanga ti tao. Ti Apo ti padayawak sa nga ti tao. Ti Apo ti pagustuak sa nga ti tao. In Numbers chapter 14, let me just read this verse and then we close. And explain a little bit. Verse 11, and the Lord said unto Moses, deto yan, how long will this people provoke me? Ti Apo kakabsat kat naasare, na-provoke. Amoy Ilocano ma-provoke? Pagpungtutan. Pagbusuran. Kasano ayak ka bayag nga digito nga tattao kat busuran dak uno pagbusuran dak aya? How long will it be ere they believe me? For all the signs na gadot impakita kun nga datdatlag. Among them, aging gata kastoy pela digito nga tattao.
So, deta ti problema ko nakita kakabsat. No, datayo kat Kristiyano, kat saan tayo ngagtalina ti pagaytan ti Apo, di tayo surutan ti Apo kakabsat, ado di kiti rason tayo, ma-provoke ti Apo. Oh, mabaling nga jay damo kakabsat kat mabaling ako ng Apo, sorry kasi maawatan na kati Apo ng time will come kakabsat, ma-provoke ti Apo. Kasi kunana, how long ibig sabihin? Nabayagan kakabsat, nga palpaliiwan ti Apo kat final deto yan, final exam. Up to that point, they did not pass the final exam of the Lord. And God was provoked. Verses 22 to 24. 22 to 24. Because all those men which have seen my glory, my miracles, which I did in Egypt, in the wilderness, have tempted me. Now this 10 times, binilang ti Apo. So ang awa nagbilang no diagpulo. And have not hearkened to my voice. Handak ibang pangag. Handak ibang pangag. O, kada kayo kakabsat, kami mga papastor, we are only the mouthpiece of God. Ipangag tayo, titimag ti Apo. Ipangag tayo, iti pagayatan ti Apo. Ipangag tayo, iti panangidalan ti Apo kakabsat. Da kami nga papastor, at da kami dito nga mang warning, mang balaag, mang correct, mang rebuke, mang tinggar, kan mang ipalagip, dagiti pagayatan ti Apo. Ipangag tayo, ti pagayatan ti Apo. Continue to read, verse 23. Surely they shall not see the land, dahitan ko na ti Apo, which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoke me see it. Verse 24. But my servant Caleb, because he had another spirit or attitude with him, and had followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Kitam kakabsat, the price when you act like Caleb. Yes, ada challenge na. Yes, ado digiti tao kakabsat nga mabali na bumusor king ka. Ngam ti kitaem ti Apo. Wow. Set your heart to be steadfast on the Lord rather than swayed. Set your mind to please God rather than provoke Him. Deta kakabsat, these are the best attitudes. So kati dito yung Arabi, evaluatean tayo, okay? Mag-evaluate ka kasi importante, vital ingredients, ito iti Kristiyano kakabsat. Adin nudtoy iti kasapulan wano, adin nudtoy kakabsat iti nang sagidan ti Apo king ka. Is it number 1? Keep your eyes on the blessing rather than on the barriers. Ni Caleb, 45 years, nakabaybayagan ngam ni, hana na po ko, di focus na. So uray na bayag, di pa nagkarkararag mo, di ka give up kasi pagtaktak diram di sa uti Apo, isot promised land mo di jay. Okay? Number 2, be courageous, not a coward. Oh. Number 3, focus on winning, not just on the warfare. Number 4, set your heart to be steadfast rather than swayed. Hangka nga pasway, hangka paguyod, tinaylubungan. Hangka paguyod, kadagiti, tattao nga mangyadayuking ka iti Apo. Wano mangyadayuking ka, ijay promised land mo, kakabsat. Oh, stick to your promised land. Set your mind to please God rather than provoke Him. Stick to your promised land. Pursue your promised land. Possess your promised land. Conquer your promised land. Sa nga tilubong tikit kitam. Aglabas tilubong. Di promised land mo. They jait into ding ti Apo. The steps of a good man are ordered by the Lord. Surutom ti pagayatan ti Apo. Dumngeg ka, kadagiti mensahe, kasaba, kan advice, nga ipadpadalan iti Apo, kadagiti adipon na, dumngeg ka. Amen? Oh, praise the Lord. These are the best attitudes, an attitude like Caleb, kakabsat, toward possessing your promised land. And all of God's people say, Amen. Kararag tayo. Apo Diyos nga naindaklan, agyamang kami kadeti nga mensahe, Apo. Yes. At da kaming ka-DJ, banag nga, Apo, at dahin sagsaganam nga blessing, katigiti paaramid mo kada kami, Apo Diyos, dadakkel da nga challenge. Ngimno da duma, ma-overwhelm kam katigiti barriers, Apo. At da pa nag-panic mode mi. At da detay masukit, diri, kwa kami, alisto kami ngagkapsot, Apo. Kaslang Achilles heels mi Apo iti panagbiag nga no di ket masagid nga aspeto ti panagbiag mi wenno issue ti panagbiag mi alisto kami Apo nga aglusdoy. Ngem Apo tulungan na kami nga madaan kasla kadeti attitude ni Caleb, that we keep our eyes on the blessings, that we become courageous
That we focus on winning. Dakkel di problema ng dakkel di parabor mo, Apo. That we set our heart to be steadfast. Hang kami pasway tirik nami. Sang kami paguyod kadagiti negative, uno ungodly nga influence. Agtalina ed kamlata po kang ka, mindful kami ti promised land mo kada kami. Dahiti nangito dingam, dahiti church, dahiti panagserbi, dahiti ministry, digito iti promised land miya po. Hami dapat nga malipatan, hami dapat nga talikudan, digiti nga responsibilidad mi nga na espiritual. Sami dapat, Apo, nga atrasan, uno hanggang paguyod ti lubong, Apo, pa-impluensyaan iti na nasayaat. Help us to set our mind nga mang-please king ka kat saan, Apo, nga dati ma-provoke da ka, Apo. Lord, ikararag ko, digiti amin. Adults, Lord, for your continuous sustenance of health and strength and provision of needs. But most importantly, tina-espirituan, Apo. Kararag ko, digiti yang professionals, yang adults, who is facing adulting stage, ado nga challenge ni panagbiag. Kat sapay, Apo, tasan da paguyuguyod, kadagiti na ilubungan nga unbelievers nga barbarkada, uno gagayem, Apo. Nga isutrason na nga, aglamiis iti panagserbiking ka, uno umadayo, kadagiti panggap mo, Apo. Gapo kadagiti nga influence. Karara ko digiti yang people, Apo Diyos, numampay narigat ti panagbasa da ita, digiti agprel-prelims, dear Lord. I pray that you help them realize that victory comes from you. Sikat paggapon ti balegi, kat amok awan tot narigat, Apo Diyos, gapo ta sika itdem ti balegi kadagam nga sangapadan. Lord, help us tonight. Kwam ti gloria kandayaw. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen. Amen and amen. And to God be the glory.